Siyababona apha sihlangana nabo abantwana bebancane bephethe utshwala benza konke uNkulunkulu kwindaweni zabo uNkulunkulu namandla zokuncola siyabakhulekela sinikela kuwena dala lamadwala Umkhuleko 103.
Ngicela nje silisho sonke kanye kanye. Silifunde kanye kanye egameni leNkosi. Noma ngabe lu-prayer book noma ngabe kuseBhayibhelini asifunde kanye kanye. Inkosi imlusise. Kubo 103. Mbonge uSimakade mphefumulo wami, wonke ongaphakathi kimi mabonge igama lakhe ngcwele. Mbonge uSimakade mphefumulo wami, ungaze wakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni, okuphelisa ngomusa nangombele, osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. uSimakade ubenzela bonke abacindezelweyo ukulunga nokulungiswa. Wamamazisa uMose izindlela zakhe nabantu bakwa-Israyeli izindlela zakhe. uSimakade unobubele nesihawu, uyephuza ukuthintela, uvame ukumangisa. Akahleki njalo njalo, akayigcini inhliziyo yakhe kuze bephakade. Akasiphathi njengokufanele izono zethu, akasivuzi njengokwamacala ethu. Ngokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba, unjalo umusa wakhe phezu kwamamesabayo. Njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga, uzidedise kangaka izithambeko zethu, njengalokhu uyise ehawukela abantu bakhe, kanjalo uSimakade uyahawukela abamisabayo. Ngokuba uyazi ukuthi zifunde kanjani, uyakhumbula ukuthi ziluthuli, izinsuku zomuntu zinjengohlanga. Uyaqela njengembali yasendle, iphephetha ngomoya bese inyamalala, nendawo yayo ingabe isaya. Kepha umusa kaSimakade uphezu kwabamesabayo, phakade naphakade, nokulunga kwakhe kubantwana babantwana, abagcina isinene sakhe, bakhumbule ukwenza iziyalezo zakhe. uSimakade umise isihlalo sakhe sobukhosi ezulwini, umbuso wakhe ubusa phezu kwazonke. Bongani uSimakade ninazi ngelosi zakhe, nina maqhawe anamandla, enigcina izwi lakhe, nilalele akushiwo yini. Bongani uSimakade nina amabandla akhe wonke, nina nonke izinceku zakhe ezenza intando yakhe. Bongani uSimakade imisebenzi yakhe yonke ezindaweni zonke zombuso wakhe. Mbonge uSimakade mphefumulo wami. Makudunyiswe senendodana nomoya ongcwele, njengoba uhlala ekuqaleni usenjalo namanje kuyakuba njalo kuze kube phakade. Amen. Kristu inkosi. Leli thuba bazalwane, angicele kuba-ke senze lokho, siyosithatha nje enikhona yonke indawo la lona lowa ayokhuleka. Kuzothi-ke ngo-6 o'clock bese sibuya la, bese siqhubeka-ke sesizoqedela egameni leNkosi. Amen.
phansi phambi kwesihlalo sakhe lapha ezikhona nibabazeni baba zihlamala ngobale impela anomekho na ezulwini usethu ozekwethu uzanini wozani nezinto zonke nezitho obephansi phambi kwesihlalo sakhe lapha ezikhona nibabazeni baba zikhamala ngobale impela nomekhona ezulwini usetho ozekwethu nibabazeni baba zikhamala amalakhe ngobale impela nomekhona ezulwini usetho ozekwethu wozani izinto zonke nezitho obephansi phambi kwesihlalo sakhe lapha ezikhona wozani inkosi sesezwini lenkosi kulesi sikhathi esizawulalela uNkulunkulu kuba uthini ebese emva kwalokho ngiyawucela ukuba senze isircle sibambane ngezandla sithandaze bese sesiyakhululela egameni lenkosi amen sesezwini lenkosi kuba silalela uNkulunkulu ekseni sesivukile nje ukuthi inkosi kupho simemela kukho uqala unyaka kupho simemela kukho nakulolu suku lanamuhla egameni lika Jesu amen njoba silapha nje bazalwane sizothi nje inkosi kulonyaka nje uNkulunkulu sibeka kuwe nje yonke into sibeka kuwe nje simakade emakhaya ethu konke kuza kwakho uNkulunkulu ebandleni lakho uNkulunkulu konke simakade sihole uNkulunkulu sihlakaniphise wona uNkulunkulu osenzela umusa ngekhathi zonke egameni lenkosi amen ngiyafisa ukuthi mhlambe ngathi singake sithi kusondela mhlambe kodwa kulungela sihlaleni kuzosondela thina ayibona inkosi amen kuzosondela thina ela umkhonzi kaThixo mama umfundisi azosihola ngezwi egameni lenkosi amen onomhlabeleli othi njengebhadi libhadula ukufuna umthombo iyafuna njalo inhliziyo yami egameni lenkosi amen ngafisa ukuba kasisho nje kafihlane mhlambe makhona iphethe ifoni sengipostile lapha eBhokile ngabuka nje lawo magama ambala amavesi ngambala egameni lenkosi amen badula ukufuna umthombo iyafuna anjalo Thixo inhliziyo yami njani na namphefumlo wami ukhathazeka
abekithemba alakho kuye uthuthuzele bekithemba phambi komama babefundisi omama neyouth nakho konke inhliziyo yami iyathobeka kakhulu bazalwane ngithi uKristu uyinkosi Uyabusa. ya okukhulu kunakho konke bafowethu unyaka uqalile ngoba unyaka uqalile nje uNkulunkulu wasenzela umusa sathola inkonzo nibonile sitholile sagcwaliswa sabusiswa ngakho konke uthe ubaba esegcina kusho ukuthi ngoba sekwenzeke ibusise ingaka sekufana umuntu ahlale nje ayimzwe kahle wathi akufanelanga umuntu besahlala nje kodwa khona icetshiwe zonke ama-challenges zonke onyaka uNkulunkulu uyawazi esobhekana nawo kodwa ngegama lenkosi uJesu anqotshiwe uyazi uma umlalela kahle uNkulunkulu uthi mangabe abantwana bakaIsrael bahola mhlawumbe bezohlangana nesizwe thizeni kufanele balwe naso athi avela athi ayihambe yolwa nabo sengibanikelile kuwe esandleni sakho impi inqotshwe ungakanqothi haleluya kwelikamoya nje zonke izinto uNkulunkulu usesinqobele ngiyakholwa bazalwane Amen. enhlizweni yami angikaze ngibe nenkinga kangaka bazalwane kuthiwa ngaphathi hayi benginenkinga ngempela kodwa uNkulunkulu wami ngibathe ngithi kodwa uNkulunkulu ngizothini uNkulunkulu kuthe egcineni uNkulunkulu wanginika isihloko esithi uNkulunkulu akathokozi ngabantu abahlubukayo so isihloko nje engizokhuluma ngaso esithi nje kulonyaka uqala bazalwane uyazi uma singakholwa njengokusho kwethu sikholwe njengokusho kwethu siyoyibamba lento yokuthi izinto zikaNkulunkulu sizo kube izona esiprioritize the rest uNkulunkulu is going to take care uma nje singaprioritize izinto zikaNkulunkulu konke lokho kunye uyazi ukuthi sineyinkinga uyazi ukuthi izingane zethu zinjani uyazi ukuthi sidinga imali zokwenzani kodwa nje sithi uNkulunkulu yazi sifuna ukwenza izwi lakho uthe asifuna iqala nje wena uNkulunkulu asifuna iqala hey ngeke ngathanda umama esibingelela lapha komama yo yazi ngangilonga ngithi yo emotweni ngihamba ngedwa ngangihlahla ngangihamba ngithi yo ngithi yazi uNkulunkulu wami kodwa ngithi yo ikwasibingelela lapha umama yo bathi webazalwane ukuhloba kwethu mangingabi ngezinto zangaphandle kodwa mangibe izinto zangaphakathi hlobe ngobungcwele wathi lokhu uNkulunkulu akufunayo wathi sithi simother sihlobe ngamaqhosi yazi bengihambe ngithi bengihambe ngithi nje ngithi uNkulunkulu Nkosi yami uNkulunkulu yini lento oyenzayo hey bazalwane asimthandeni uNkulunkulu uNkulunkulu akathokozi ngabahlukile izwi lenkosi solithola la uMark chapter 7 sorry ngiyabengisuka uLuke chapter 6 verse 7 omunye angifundele uMatthew chapter 7 verse 21 Luke 6:7 no Matthew chapter 7 verse 21 Luke 6:7 Ngisho kahle kodwa ngisho kahle ngiyatholisa bazalwane sorry Luke 6 verse 46 ngiyazi ukuthi angisho kahle
Luke 6 verse 46 no Matthew 7 verse 21. Lithi Ngibizelani ngokuthi Nkosi Nkosi ningakwenzi engikushoyo na. Amen. Then Matthew 7 verse 21. Matthew 7 verse 21. Matthew 7 verse 21. Asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi Nkosi abaya kungena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Amen. Babezwi lakho uNkulunkulu nasekuseni moya oyingcwele. Sihlezi lapha uNkulunkulu siyazama Nkosi Jesu uthi wena udelele imizamo yomuntu futhi uyayibona. Siyazama uNkulunkulu. Ngoba egcineni kwakho konke sifuna ukubona wena. Iba nathi ke uNkulunkulu wethu ukhulume wena uqobo lwakho. Sonke silalele. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. uJesu lana kuyankosiziswa nje noma ubani inkosi. Noma ubani inkosi Jesu, inkosi Jesu. Noma ubani inkosi Jesu. Useyabuza ukuthi hayi bo ningibizelani ngokuthi inkosi. Nkosi. Kodwa ningakwenze engikushoyo na. Ngamanye amazwi ngiyamthanda umfundisi wami umntwana. Uyazi njalo indaba ezitha. Khona into ehlale njalo ingakho uma ngabe shumayela. Uthi eseshumayele ngakho konke bese ethi indaba isekwenziwe. Avela iphose kanjalo athi indaba isekwenziwe. Eseshumayele washumayela athi bese ethi indaba isekwenziwe. Uyazi webazalwane uma ngathiwa nje ngoba nje kade kule weekend nje uNkulunkulu esifida kuzokhuluma ngendaba yomkhuleko ukuthi increase i-relationship yakho noNkulunkulu. Uma ngathiwa nje sihamba soyenza leyo nto yazi ngaba nomehluko omkhulu. Manje uthi ningibizelani ngokuthi inkosi ningakwenze engikushoyo na. Uma uzobheka ibandla lasendulo, ibandla laluholwa uMoses. Uma ubheka lapha kuDeuteronomy chapter 8 verse 1. uMoses naye wayesebhala incwadi yokugcina. Ebayala abantwana bakaIsrayeli, ebayala. Efuna yona le ndaba ukuthi hayibo wayenziwe lento. Uthi ke ngizoyifunda. Uthi Deuteronomy chapter 8 verse 1. Yonke imiyalo engikuyala ngayo namuhla niyakuyigcina niyenze ukuba 1 niphile, 2 nande, 3 ningene ukuyolidla ifa usimakade alifungelo yihlo. Ukwenza umethi ningibizelani ukuthi inkosi ningenzi. Ukwenza kune blessing enkulu kakhulu. Kune blessing la, kune blessing le. Uthi yonke uMoses uyala abantwana bakaIsrayeli. Uthi yonke imiyalo engikuyala ngayo namuhla 1 fanele uyigcine. Niyenze ukuba niphile. 1 iyaphilisa. 2 nande. Angithi uNkulunkulu wathi zani nande. Bese nenzani nize ningene. Angithi sonke bazalwane sifuna ukuyongena. Ayi bazalwane mina ngempela aze bazalwane ngifuna ukuyongena. Ayi sekukuningi kakhulu engidelile. Sekukuningi kakhulu engikiyekile. Ngifuna nje ukuyongena. Manje uma kuthiwa nje yonke into isengeneni angibe ngisabuza ngithi ngempela vele ngigqume ngihlala ngoba ngifuna ukuyongena. Ukuthi ihlekisa kanjani komnye umuntu angisela ndaba as long nje kuthiwa iyangenisa. So uthi nje yonke ukuze niphile nande bese niyongena. Kusho uMoses. Khumbula ihloko sami sithi ngingabi ngani uNkulunkulu akathokozi ngabahlubuli. Uma ulona
umpostoli Paul esekhuluma ngabantwana bakaIsrayeli la kwabaseKorinte chapter 1 Corinthians chapter 10 from verse 1 mhlamba ngiyothi singayifunda ngoba lokhuza isihloko sithi ningahlubuki njengabakwaIsrayeli uthi bonke abantwana bakaIsrayeli mhlamba ngifunda ngakho ngibhalile uthi ngoba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu bonke badabululwana bonke babhabhadiswa kuMose efini nasolanga bonke badla kudla kunye komoya bonke baphuza kuphuza kunye komoya ngoba baphuza edwaleni elingaKristu kodwa iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo bashaya phansi ehlane idumbu zabo zalala ehlane eseshila uMoses ukuthi uzungene fana ugcina umyalo ukuze uphile ungene kuyolila futhi bahluleka ubabiza uNkulunkulu athi baba ngabahlubuki yingakho uNkulunkulu angathokozi ngabahlubuki futhi abahlubuki even ngalesi sikhathi ngeke bangene abantu abangabahlubuki webazalwane uyabona uma udefine abahlubuki uma ufunda uHezekiel chapter 12 ngithi uverse 1 Hezekiel chapter 12 uthi abahlubuki abantu abanamehlo kodwa bengaboni abantu abanezindlebe kodwa bengezwa uyamthuma uHezekiel uthi hamba uye endlini ehlubukayo abantu abanamehlo kodwa abangaboni abantu bethi zikhona indlebe kodwa bengezwa angakhuluma noma kanjani uNkulunkulu esebenza noma esebenzisa noma yipi inceke kodwa ngoba indlebe zabo azizwa ngeke bezebezwa isizathu bangabahlubuki uJesu yabajoyina bayahamba uyabuza uJesu uthi izinto abazinto ezinixoxa omunye nomunye nihamba na bathi wena usihambile lapha eJerusalem awazi nokwenzekile abuza uJesu uthi kwenzekeni athi ngoJesu Kristu waseNazaretha obethi thina ke besesithemba ukuthi uyena uyobuyisela umbuso kithi hayi baxoxe yazi into engidabukisayo bazalwane ngiyibuze ngithi ngimdala manje ngithi mhlambe sengihamba isikhathi esingaka kanti amehla avaliwe ngumhlubuki ngithi ngihamba noJesu ngixoxa naye kodwa ngimhlubuki kuthiwa bebehamba naye kuthiwa baze bafika laba bebheke khona eMawusi uma bethi bayafika kuthiwa uJesu wenza ngathi uyadlula wazenzisa ngathi uyadlula kuthiwa bamncengisisa bathi bamncengisisa wathi hlala nathi sekuyahlwa hlala nathi kuthi uJesu wavuma wahlala nabo esahlezi nabo kuthiwa into ayenza uJesu wahlala phansi kuthiwa wenze njani wabusisa wahlephula usinko wabanika kuthiwa the moment ebanika amehlo esenjani benze njani bona basebenze njani ngokuvuleka amehlo lithi iBhayibheli bamazi awulalela ukuvuleka kamoya amehlo kamoya wavuleka ukuthi ubona vuleka ukuthi umazi amehlo kamoya uma ivulekela umuntu ukuthi uvulekelwe amehlo kamoya avuleka ngalendlela ukuthi umazi yini kubaleka ngaka ukuthi umazi ngoba ukwazi uNkulunkulu ukuphila okuphakade uthi uma ekhuluma kuJohn 17 athi uNkulunkulu ukuphila kuphakade ukuthi bazi wena uNkulunkulu nendodana kaNkulunkulu oyithumile yona yodwa so uthi wathi mayisehlephula isinko wabanika amehlo ayisevuleka ade uvuleka bamazi uyazi uvuleka kwamehlo moya ngamanye amazwi uma usuvuleka ngasamehlo moya kuyaphela kuba mhlubuki uyamazi uNkulunkulu ngikhuluma ngendaba kaMoses uyazi uma ubheka le ndaba uMaria wayeqonda indaba kaJesu sengikuJesu ke manje sengibandla kuthiwa ibandla thina sibandla linjani ngithe ibandla lasendulo ngithini ke ibandla sekufika uJesu angisho kanjani ibandla esivumelane esisha angithi uJesu uyini umlamleli wesivumelane esisha yazi ngithanda kwakhona lapho uma sekuthiwa kuma-Hebrew ngithi u8 uthi isivumelane esisha sikhulu kunesidala ngisho njalo besethi uma eyiqala le ndaba uthi isivumelane esisha sikhulu kunesidala bese thi uma eyiqala
uma ngabe kuthiwa indawo ibingasoleki lalela angithi isivumelo esidala ngiqalela isivumelo esidala angithi kusasilotshwe uNkulunkulu ematsheni okokuqala uthe ubaba umfundisi eshumayela wathi izibhebhe zamatshe zazifakwe emphongolweni sho kanjalo okay la kukhona eminye imithetho yayilotshwe encwadi elithi izilenkosi kwabase Colossians chapter 2 uJesu kwathi maye efa wayibethela isiphambanweni kanye nemithetho yayo ukuthiwa yayimelana nathi kuthiwa uJesu wayibethela ngamanye amazwi babili abalobi khona lo lobe ibhebheni khona lo waloba kuphi encwadini uMoses ulobe encwadini uNkulunkulu ulobe ibhebheni manje uma sekuyisivumelano esisha uthi ke lo bhalayo isivumelano esisha sikhulu kunesivumelano njani esidala uthi ke yazi ngiyayithanda ngoba khona imicu engifunayo lapha ya ngicela ukuyivuka uthi kubo bhekani izinsuku ziyeza isho inkosi ngiyakwenza isivumelano esisha nendlu kaIsrayeli nendlu kaJuda kungenjengesivumelano engasenza nawoyise mhla ngibabamba ngesandla ukubakhipha ezweni laseGibhithe ngokuba abahlalanga isivumelano sami nami angibanakanga isho inkosi ngokuba lalelayo yilesi isivumelano engakusenza nendlu kaIsrayeli emva kwalezi zinsuku isho inkosi ngiyakufaka imithetho ngiyakufaka uNkulunkulu ubani ozokwenza lokho uNkulunkulu uthi ngiyakufaka imithetho yami engqondweni yabo bese ngiyiloba ezinhlizweni zabo ngibe nguNkulunkulu bona babe ngabantu abasayi kufundisana yilo nalowo ngokuthi owakubo nalowo umfabo ngokuthi yazi inkosi ngokuba bonke bayakungazi ibalekile indaba yokwazi uNkulunkulu ungayithathi kancane inokuphila okuphakade phakathi uthi bonke uma esekwenzile lokho uNkulunkulu uthi bonke bayakungazi bonke bakusukela komncane kuye komdala kusukela ngazi kuphi kuye kuye kodwa ngilanda indaba ukuthi bonke lalela kusho ukuthi mina ngiyithempeli kaNkulunkulu ngiyindlu yonkulu kaNkulunkulu hayi lithi ezindawo phela indlu yami kodwa indlu yokukhuleka niyakhumbula mhlaba shanga eswephu kuthi indlu kaNkulunkulu indlu yokukhuleka mina nje ngiyindlu yokukhuleka yini ngiyindlu nje mina nje ngiyindlu nje yokukhuleka why ngiyindlu yokukhuleka ngoba kuthatha izinto zalapha ezayihlala lapha ya zathathwa wazobeka umphongolo lapha kimi la emphongolweni kwabekwa ini imithetho angithi ayisekho ngapi sifakwe kimi wayiloba uNkulunkulu ngaba umphongolo yes ngaba umphongolo kaNkulunkulu ubuthathu bukaNkulunkulu kuhlezi kimi yingakho uNkulunkulu esho ngesibindi athi nani yindlu yami ithempeli lami elingcwele ngoba uyazi ukuthi ufakeni kimi bazalwane ngicela uthi nje kancane emphongolweni uyazi ukuthi umphongolo wakwahlaliswa kwezinye indawo ngenye ilanga niyayazi indaba ukuthi wakwathathwa wasuka kumaFilisti athiwa wawaqothula babulala bashanga amathumba kuyilezi zinto umphongolo akufanelanga uhlale lapho uNkulunkulu engawumiselanga ukuthi uhlale khona uma kwahlala kwenye indawo uzobona kunezifo kanti wona umphongolo awufakile awufana uhlale khona fana uhlale kuwe ngoba uNkulunkulu ubekile kuwe ukuthi waloba imithetho yakho ukuze wena wenze njani umazi nayi indaba yami ithi uyazi ukuthi uMaria unina kaJesu uyiqondile le ndaba ukuthi yazi uJesu kusho ukuthi nje yonke into ayishoyo ifana yena yamazulu nemkhubululo uJohn 2 kupheli wayini uyamtshela ukuthi wayini aliphelile sho nje kayozasho amagama awu2 alisakhi wathi alisakhi wayini 2 wathi uJesu mama ungene ngani kokwami isikhathi singakafiki mina impela ngangiyocasuka ngangizothi eyabona lezi ngane ngangiyocasuka impela nje kodwa uMaria wayithulela uthe asuka wayencebile wathi noma hayini akushona wenzani bamba nje ukusho kwakhe bazalwane ngithi mina uNkulunkulu akathokozi ngabahlubuki Amen. Bamba nje ukusho kwakhe le ndaba uko wayiqonda noPetro
uPetro uke waphilisa ngamandla kaNkulunkulu kuye kwaphila ubani kwakuyishosha leya muntu leyo wayele ebekwe ethempelini kwizenzo 3 kuthiwa wayelokho ecela laphana kodwa uPetro ngenye ilanga wathi igolide nesilver nginalo kodwa enginakho nginika khona kuthiwa waphila kuthiwa bamgqolozela abantu uPetro wazi wathi hayibo musanilokhu ningigqolozela kwangazathi amandla amaphilise lo muntu anginamandla kodwa uJesu Kristu kuthiwa waze wabaquote wathi uMoses wake washo ngenye ilanga wathi kuyovusa umprofeti onjengani endlini yethu wathi lowo mprofeti umuntu ongayi kumlalela uyachithwa kubantu babo ngiqonda ukusho ukuthi bazalwane hayi bafethu siyashunyayezwa hayi siyashunyayezwa bazalwane siyashunyayezwa uyabona siyashunyayezwa ngempela kodwa manje ngiyabona ukuthi kuseleni indaba isekwenzeni indaba isekwenzeni hayi siyashunyayezwa bafethu kodwa indaba ikuphi isekwenzeni ake senzeni ake simcela uthi uJesu ngenye ilanga uma ngihlala kini namazwi ami ehlala kini kokunokwenzekana nikwenzeke angifuni ke lokho ngithanda leli lithi u15 angazi uverse bani lithi ngaphandle kwami ningenze lutho yabona indaba yokwenza ukwenza akusiyo into yokuthi uzozenzela lento ngeke uzohluleka idinga ukuthi uhambe uthi inkosi mina nje ngikwazi ukwenza nje ngizithengi nje ngikwazi ukwenzani uhlala uthi inkosi ngifuna ukuhlala kuwe ngibe ivila lakho ngihlale kuwe nje ukuhlala kuJesu nje kunama benefits amaningi uthi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini ngifuna leli uthi ngaphandle kwami ningenze lutho ngifuna lela ngaziqala ngokuthini ukuthi ngaphandle kwami ningenze lutho kodwa kuJohn 15 so bazalwane sizokhuthazana unyaka uqala ukuthi uNkulunkulu ngathi angasilekelela unyaka uqala nje ukuthi uNkulunkulu aselekelele ukuthi senze njani singalokhu sithi inkosi sithi inkosi kodwa singakwenzi akusho uyazi uma ufunda la kwabaseKorinte 1 Corinthians chapter 8 chapter 8 verse 9 uthi kepha uma umuntu ethanda uNkulunkulu yena uyaziwa nguye uma nje umuntu ethanda uNkulunkulu yazi uNkulunkulu uyamazi webazani kanti ukuthanda uNkulunkulu angithi ukugcina amen uthi nje uNkulunkulu uyaziwa hey sike sifuna ukwaziwa bakithi ngabantu hey ungabi nandaba ukwaziwa ngabantu kodwa ungaziwe ezulwini ukuze uba umuntu owaziwayo ezulwini kuthi uma uthi nje kuthi uthi hayi ngiyamazi usibani bani lo yana wena hlala bemiyalweni gcina ukusho kwakhe uthi nje kepha sini kepha uma umuntu ethanda uNkulunkulu ngiyaziwa lo muntu uNkulunkulu hayi bafowethu ngiyacela ngiyancenga ngobubele kwaNkulunkulu ngiyacela bazalwane ngithi uNkulunkulu akathokozi ngani nabahluli nakho ke ngicina ngakho bafowethu engicina ngakho ukuthi webazalwane yabona uJesu usithandile kakhulu emhlabeni uyazi iplan kaJesu yamangalisa ngoba lithi yonke into uyenze singakabibikho uyazi ngamangala kabi ukuthi lithi wasikhethela kuye uqala thi angazi yabonga uNkulunkulu ngesibusiso esikhulu sokwaphezulu ukuthi wasikhethela kuye ukuba sibe njani sibe ngcwele abuyathi umhlaba ungakasekela abuyathi wasimisela kuye ukube sibe yini ngabantwana kunjani na umhlaba ungakasekela akuba abuyathi wasilungisela ini ifa umhlaba unjani ungakasekela abuyathi wenze njani wasiloba incwadini nami ngangihlale ngithi umuntu lotsho uma ngabe sethi uyasindiswa hayi iBhayibheli lithi wasiloba encwadini unjani umhlaba ungaka into fanele sambe kuyiplan uNkulunkulu ngelekelele ungadeviate kwiplan yabona indle yakhiwa iplan ingekho iqalwa phansi silapha phezulu idilizi imosheka imaterial
asikhulekele bafowethu ukuthi uNkulunkulu lokhu wakwenza konke waqeda ngami. Ngiyakhuleka uNkulunkulu bangihambe eplanini yakho. Ngingabi umhlubuki. Inkosi ibusise. Amen. Siphakame sizokhuleka sibonge uNkulunkulu ngezwi lakho. Siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe yasonda zizine malusi siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe yasonda zizine malusi siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe yasonda asizile sondele siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe yasonda asizile malusi siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe yasonda asizile malusi sesikhuleka bazalwane. Kuyabuya nje ukuthi angicele abapristi singene sithandaze lapha phakathi nendawo ibandla lihlangane kanje ngezandla kuba sithi uNkulunkulu siza kuwe ngalokho okukhuluma kuwe kithi wena ozosisiza egameni lenkosi. Amen. Ngakho ngicela abapristi singene lapha phakathi nendawo wena usisikaleni somkhulu uNkulunkulu siyabonga labo ethandekayo siyabonga baba wethu Yesu thembekile thembekile amalanga nawe thembekile amalanga Sibusiso ngicela ukuba sisenze kanye ngicela siphakame abapristi benkosi egameni lenkosi. Ngicela omunye abheke ngapha, omunye abheke le, omunye abheke ngapha, omunye uzobheka ngapha. Ukuthi ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke akugcine izinhliziyo nezingqondo zenu ekumazini nasekumthandeni uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Uthi nesibusiso sikaNkulunkulu somandla uyise nendodana nomoya ongcwele sibe phakathi konu sihlaleni njalo
manje naphakade. Amen. Amen. Hambani ngokuthula nothanda nisebenzele inkosi egameni likaKristu. Amen. Yabonga nihambe kahle. uNkulunkulu ka-Israyeli ebahambela abantu bayoyaba asiqhawulane phela ya siphakamisela uphondo lwesiliso Isivumelwano sa